Hello. Clear today ka channel a kalo lom le veka chu. Ole mesa.skincare ka niya tunchuma chuanin oily acne prone skin friendly skincare routine. My bul tante my mum tante skincare. Changkai tur. Bikil products mo ka roti dona. Kung ina top 3 million sakdon niya. Tunchuma hianin face wash toner le serum hi karon review dona heng ho hi oily skin friendly ve kan nia for oily skin type sang chi khan ni ve kan mani himo combination le oily skin type ang chi ve khan nia ti chuanin an face wash ka mangma se ber dona hey jelly water base water jelly type ang chi khan nia hey watery gel nang kher ni silo in klemin atwi ril ve dewa mana no me maya chuanin zinc hi an main ingredients ania chun ursulic acid om boka heta hianin oil clear purifying cleanser an tikharan mani hianin mo willow bark extract BHA oma chuanin tea tree oil om boka chuanin xanthan gum oma aloe vera om boka ni ti chuanin hei hi mana nuam em ka ma hi ka phi ka ron phi ngal don zeina hian ka mai ka ti hunga hei ka mang ngal don ani a texture hi kan tilang ma sapotanga hei texture ni hei water jelly ang khania chuan kan lo mangang man tamwa ka ngai lawa hei tok vel via wa puan thado via we oily tante acne prone skin tante acha em ti chuanin ka por sa zau ka mai vun ko zau ti chi tante po khani na chalu tuka oil control mo tin kan vun ti mom lu tu te kha control tin por certify chao mai bol si ta na cha mai bol siam tu bacteria te khatiang that thei tu kha ne ya mo ti chuanin ka mai bol zo thin ti tan po khan man zo poi lo ni minute khada changa minute ni vel chi ula emo massage la chuan in phi fai le don ne kan phi fai tong yo ke po o ti ran ka mai ka phi zo ta kan hak ro do lo khang chuan toner ka ron mangang ro ta toner hi ka mang do na he toner hi oil clear clarifying toner ania BHA le AHA oma chuanin bilberry om boka BHA a hianin willow bark extract kan ron manga natural ingredients ang kan ron manga mo ti chuanin aloe vera om le a chuan hei hi chu water base ani thunga chamomile flower extract te oma chuanin green tea leaf extract om boka ni a texture hi a lightweight lu tuka water base ani he AHA BHA ni wangin lapua ka mangdona cotton pads ne na ti kha a tha ka ti pera absorb chae me mani amal re lu tuka he hi tin natural AHA le BHA ani na kha langa he irritation ang te kha om vak lawa siam vak lawa irritation te pe vak lawa chu ka duna mania oily skin te normal skin te le tin dry po I my bol chi ni chuan apoi lo man apoi ka ti lo vunati fain enge
exfoliating toner hi chu lapua shu khati ka du chan chu dead skin cells te po kha ti khan a shu 5 ve ni chu mo chu ka du na ni ya tin a lightweight lu tu ki tha ka ti na ni ya in mang ve du ni chon ka recommend viawa an serum kan kalang hei hin serum ani ya ta hian BHA le AHA ba ka harugana leaf extract combo ka chu main ingredients an ni ya hi gel type texture de ni ya jelly water enge watery gel kan tiang chi khamo water jelly kan tiang chi khan ya a lightweight tu ka man nuam boka tin avuna alut zung alut ma ain absorb ma ni chu ti chuanin hi two pumps veli ka manga tok lu to ka mai bol nei chi tante le mai bol dan thu tante po cha BHA chu a lightweight tu ka he man zo po enge noi zo po ban nang chi te mo ban nang chi te kha ek ma om lowa man nuam em ya skincare dang han layer po ni la engma heavy lowa chu chu man nuam ka tina nia ti chuanin bike la hian an website ta khan discount om deuh tenga ti chuanin tun chuma chon khati song kha karon review theni se bike product si indu ve chon an hnuai khanin description box a khana chana tur link kalo da don ya ka video milo en saktu ta zong zong chu alom thu ka suya ka channel te milo subscribe ka video te milo like ka milo share sa se tu nge som chewa video le pe ka kain le cho don ya